Sakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kapayatan din kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Matuloy ka kading agpabagyo inton bigat, Tasya, bakit? Wan lakay. Kasapulan ata na ibusan ti ingredients ti halo-halo alakok. Agraman street foods. Apaya na sa ludsud mo. Ada ka di pagatang mo lakay. Agpagatang ako may ti abono. Anya pay. Abono, kan bagas laeng. O sige. Ipalagip mo inton bigat ang mga numalipatak. Adamot siguro pang ipakumbuyan ni Jay. Adda, bakit? Mabalin mo ti makisarita kadagiti aglaklako ijay. Ipatulod mo iti paradaan, tapno di ka mabannog amang bagkat. Asino aya takachat-chat mo, susi anak ka. Madlawa masuron ka launay. Tinagordera kiti sapatos nanang. Ay nawaw, apay ka naw. Nagado ti chat kan awag na. Mapan ko kano alaen ti order ko. Ta na-drop na kano ije bagyo. Apay nga minanagorder ka. Kat awan ka mo iti bagyaw. In pagakmat ken kwa na, nga alaek to iti dropping area ng ibatyan na. No, mapanak to ije bagyo ang sanmot nga ro na makawawat ti loko nanang. Makisarita ka lat na kumanana saya at baring maawatan na ka. Hamangan ko nak, no, adam amuyo akaaruba tayo ang nagpabagyo nang. Ta ipapick up ko pailaan ko mati order ko. Di ko marimta siya ngay. Nagpabagyo sa mo day jay. Nasapa mo alimabas itay agsapa. Ala, agyaman na kasi nung batam ti awag ko, Marita siya. Anya ti masapol mo, mare? Mare, ayan mo ka dita? Adak dito'y bagyo, mare. Apay ka di? Ala, da ko mati favor ko, Mare. Anya day ta, mare? Mabalin ka di, nga i-pick up mo pa ilaang ti order ko, Mare. Order mo? Wan, Mare. Ada nga min ti order ko iti Facebook. In-drop da ka no, di tabagyo. No, mabalin ko, Mamare, kasi kapay laang ati mapan mangala. Adan samot mabayadan, mare. Sapay inggatang kun iti ingredients ti kakaisuna kwarta. 550 laang mo't, Mare. Di ka di madanagan, bayadak tumot laang ditoy. O sige, isend mo nga rod no sa dino ti pangalaak. Siyak ti mang back up, ngam bayadam tumot lang inton malam Uwan, Mare. Urayam, ta isend ko ti picture ti pangalaam, wan. Di mo liplipatan, Mare. Di mo luklukatan ta nakasupot iti nangisit di talakay. Anya da ito, aya? Rubber shoes lakay. Ay nawaw, an-anwam ti rubber shoes. Sipod nagkalay sa ta. Diyak pa'y mo't nakita nag-rubber shoes ka, bakit? Order ni Mari Susi dayta. Inpa-pick up na laang kanyak. 550 ti binakapak dita. Ay nawaw, adda pa'y gayang binakapam. Uwan lakay. Bayadan na matlaang ka no. I-text ko inton madamdama, taumay na alaan dito'y balay. Adakon pa kayo. Pasensya kan. Narabyana ka na gawin. Nagsarita kami pa ngamin kanya Uncle Pidol. Okay lang lakay. Ni, apaya kasta tilangam. Madlaw agsasadot ka. Adda ka di parikot? Kasanumat nga min lakay. Di mat agreply ni Mari Susi. Ay nawaw. No kasta, di na pa inala ti order na. Saan pa'y nga rod lakay? Di mo inawagan. Jack up mo. No talaga adi na nakita ti chat ko. Wano di na lang kayat ti agreply. Naka-online mo. No saan nga reply? Itulod mo ti order na ijibalay na. Tapno saan na makapagrason. Si kamat ti lumabas, Mari Susi. Na imbaglaang ta nakita ka.
Saanan ang masapol ang mapanak ijabalayo? Ay, nawaw. Nakita nakpailaang mo. Dumagas ka pa'y atag kapita pa'y mare. Pagsaritaan tamat laang ti order mo nga impapick up mo kanyak. Nalipatam samat tanday jay. Ah, ay, kwa, mare. Di ko nam kanyak at alaang matlaang nga dagos mare. 550 ti binakapak iti order mo. Ala, pasensya kan, mare. Yakon alaun day tang order ko. Ay nawaw. Order mo day tamare. Iti anya makagapo di mo alaan. Ay, naabak ngamin iti scatter ti ibayad ko kumakin ka, mare. Anya? Ay, isublim laangan iti nangalaam. Ta, i-cancel ko day tang order ko, mare. Ay, di ka agar aramid mare. Ijay bagyo pa iti nangalak iti dayta. Malala, panawan kan, mare, wine. Agdardarasak ngamin. Si kamot tun ati makaamo mang subli dita. Ay nawaw. Agsubli ka dito'y mare. Alaam ti order mo. Ay na, makapasar ti kastang aramidan day dya susi. Anya timbaga na aya. Di na pa imbatin na ti order nang impapick up nakin ka. Isublik ka no ti order na iti nangalaak, tanaabak ka no iti scatter ti pagbayad na kuma. Ay nawaw. Agplay ti kakit din na mapanbang isubli iji bagyaw. Ay day tangarod lakay. Ini kanakit di ti pagparikotak. No amok lang nga kasta ti aramidan na. Diyak kumain ala day tanga order. Sapay dakkel ti saka ni Marisusi. Wan nga rod, ananuak nga day ta sapatos. Saan mat mabalin nga usarak? Pinadas mo kumaati na paniti balay da. Kasano no talaga di na kayat nga alaan. Kasaritam dagiti dadakkel na. Order na dayta. Rumbang laang nga alaan na. Day, sika magayam tag tuk-tuk-tuk ta siya. Inyag ko to'y order ni Mari Susi, auntie. Ay, awan di Susi dito'y balay. Ada na panan na. Da kayo ti kayat ko ang makasarita, auntie. Masyad ka mawatan. Kinasarita kong ti anak yo, kat di na kayat nga alaan to'y order na. Tanaabak ka no iti scatter ti bayad na kuma. Anya! Parikot ko paikit din, auntie. Diyak mat ngamin mausar day to'y sapatos tadakkel mat. 550 ti binakapak. Ay, day tagayam ti order na iti Facebook nga ibagbagana. Iti anya ang makagapawa di na nalaan. Ay, mutuyan, tasyak pala ang ti magbayad. Nakababain kan ka. Agyaman na klaunay, auntie. Ay, awan anyaman na. At sumrek ka pa'y, taalaag ti bayad ti order ni Susay. Anya day tamir na bakay. Order ni Susay. Makapasurun matyar aramidan da dya tao. Order nga order. Intong kwan di nalaan. Siyak man ti magbayad. Ay nawaw. Apay nga minabinayadam. Ay kakapilitan ata nakababain mat ka ni Tasha lakay. Ni Tasha piman tinangala ija bagyaw. Binakapan na pay. Pinick up na pa'y gayang piman ni Jibagyaw. Ay day taga road lakay. Ikan na iti parikot ti tao anang tulong kenkwana. Kasaritam tao ti anak ta. Ungtam nga minatap no saan nga groam. Wan lakay. Kasta ti arabidak. Kumusta ngay bakit? Anya timbagadaan ti? Binayadan ni Auntie Mirna ti order ni Mari Susi. Naimbak ko nam ata na siyan kanya. O di mayatan. Awanan ti parikot mo. Awanan lakay. Intun sumaruno. No adamanan ipapick up ti kumarem. Di mo alalanan. Awan wayak kunamlatan kan kwa na. Talaga saanan lakay. Makapatroma matikas dyan nga inaramid na. Dinak lang arudan tinangdanan ang napannangala iti order na. Parikot pa iti ipaay na kanyak. Dagiti dadakkel na ti kaasi iti kastangar aramidan na. Nakunampay bakit? Bakitin nga mangnamnama pa lang karagiti dadakkel na. No saanak ngagbidot. Order naman ang tibinayadan niya Auntie Mirna di na panalawas. Nasaya at may tanagawid kan. Apay ka di, nanang. Inyag ni kumarim Tasha ti order mo. Ha? Ay nawaw, di ka man nagindidiyam mo dita. Dahil ta di order mo ngayon pa-pick up mo iti kumarim. Apay nga inalayo pa lang, nanang.
Apay kumasaan kat order mo piman dayta. Tiimbagak ka ni Maritasya, isubli na dayta. Ta saan ko nga rodin nga alaen? Di ka managar-aramid. At da 550 abayadam kanyak. Nanang mo't, singiron na pa'y laong mo't. Wala ta order mo mga dayta. Sana mabalin na siyak akadayaw ti magbaybayad ka na giti order mo. Saan ka matin nga ubeng? Again o order ka nga mawang magayam ibayad mo. Dakkel tinagbaliwan ni Nanang, tatang. Anya adakkel tinagbaliwan mat nga ibagbagam dita. Kasano? Singiron na kit din ti 550 nga inbayad na iti order ko. Ay nawaw. Talaga asingiron na Takabalamutan ti agtrabaho. Imbes nga igatang ni Nanang mo iti vitamins wano gatas na. Ibayad na kiday ni ti order mo. Kasla sandak mo't nga anak iti kasdyang aramideng da. Saan nakasta? Ti kayat milang kananang mao kat agbalin ka responsible. Laglagi pa. 30 amon. Saan kan nga ubing abasit? Hey, agpada kayo ka ni Nanang. No kasta ti kapanunutam. Awan na. Si kantaw ti kakaasay no matay kamay ka ni Nanang mao. Apay akas ti panangisem mo kanyak, Tasya. Apay, dakas ka di ti umisem kan kamare. Naragsak kan iti naramid mo. Awan ti amok abasol ko kan kamare. Amom ka di, asikat ti makagapong. No apay anak kaungot ni Nanang kanyak. Apay asyak ti pabasulam mare. Inbagak mo't ngamin ken kamare nga isublim day jay nga order no sa dinuman tinangalaam. Angam anya tinaramid mo, intulod mo kit din iti balay. Ay nawaw, adayo ti bagyo mare. Makapasurun ka mo't. Ay na mare, no ammom ti agorder, ammom kumamat ti agbayad. Di ka ngamin agin u-order dita no awan matnam na maam nga ibayad mo. Saan mo't na namalmal basta issue yung kan susi? Bakit? Saan mat ngamin nga agtal na? Siyak paikit din ti pabasulan na. Ay nawaw. Anya ka no ti basol mo? Basol ko kano no apay nga inungtan ni Nanang na. Anya? Pati day tabanag, ipabasol na kan ka. Katuan, Inuubing mo't ti kasta akapanunutan da dya tao. Anya ti ibaga Amerikaw. Bagbagan niya man ni Susi, Uncle. Apay. Anya ba lang ti kalukwan nga inaramin da dya Susi. Di naman sardengan ni bakat kaw. Ima iji balay di na minsan. Kat napan na inapan ni bakat kaw. Anya. Dahil tatipod no, Uncle. Isu lang arudan ti tinulungan ni bakat ko. Isupay, tikas jeti ugal yan na. Mala, di ka madanakan rikaw. Kasaritak tumanan ni Susay. Pasensya kayaw nga kasawa. Sakit ti ulo ti ipapaay na niya Susay. Gapulang iti dayta sa patos. Susay, sardi nga mo ti kumarem. Sana na kami kananang mo ti ibabain mo. Ay nawaw, apay, nagipulong damanan ka na kayo, tatang. Pansabat ti birbiro ka. Ay kali isuda mo, ti kanunungan nyo. Di nagpatulong ka kanitasya tapno ma-pick up ti order mo iji bagyo. Tinulungan na ka. Ita, parikot mo ti ipapaay mo kadakwada. Libre lang arudan ti panang tulong na ken ka. Nagado pala sa aom. Nagado at drama da dya tao. Sika tinangirugi iti isyaw anak kao. Agkid daw kakit na iti pamakawan iti kumarem. Tapno andaman mo talnay ti biyag tayaw. Ka edi pa'y mo iti natal na tibiyag tayo, tatang. Uwain, sika lang ti mangirog-rog iti apa. Sika ti mangar aramen iti pagparikutan tayaw. Lusak ti sika, agkid daw kay ti pamakawan ti kumarem. Laglagi pa, nga edi sika ti agkasapulan kat sinadaan at timulong ken ka. Wunan, basur ko. Agin o-order kan tumat ngamen. Maritasya, sorry. Oh, itala ang anang ngagkukan ka dayta. Eh,
Siya tinagkamali, mare. Sapay la kumata, mapakawan nak. Napakawan kan mare. Ngam pangaasim ko maata sardengan na kon. Di na apapaan, pangaasim laeng. Uwin, mare, promise. Saan ko nagulwan ti biyagyaw? Saan ko nga ulitin ti naramid ko idi kalabas? Nasayat met no kasta. Kaya't kumutlaeng nga alaen day ti agundaway, mare. Tapno agyaman iti tulong mo ide. Agyaman nakta, pinick up mo ti order ko. Tanuawan ka, amangan no na iposak mo ten iti Facebook, bogus buyer. Kasta ko maakanayon, mare. Tapno maliklikan ti apa. Ay, nawaw! No tinulungan da ka, apresyarem ti tulong da. Laglagi pam, asaan nga amin kat siradaan at tumulong iti tiyempo nga agkasapulan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nangidulinam iti kalugong ko, Mauricio. Di mo makita aya, tinaibitin iti ridaw, bakit? Ay, nawaw. Asino nga min tinangibaga nga ibitin mo ijay? Tagkaiwaramot ngamin. Sa dino aya ti papanam. Ag general cleaning kami ita. Asino ti kadwam? Danana Luisa. Mapanak ta isupay mo ti itad da atangdan ko. Dala daw kan samot tayo. Agalas 9. Mabalin pa'y data. Sakto nga alas 9, adda akon iti meeting place me. Pag general cleaningan nyo aya, jelay bakit? Mangrugi kami iti ayanda kagawad ising, aging ga iti batog tayo. Ala. Agawa am nga rudan ti agrubat. Tani, nakababayin ba't ka iti kadwam no maladaw ka? Ado kayo magaya man, Nana Luisa. Nalawa pa yan tinadalusan nyo. Apay nga men analadaw ka. Naladawak tumot ang nakariing, Nana. Ay nawaw. Imbagak mat kan ka ti schedule ti general cleaning tayo. Pasensya kayo, Nana. Insurat yo ka di tinagan ko iti attendance sheet. Awan pa'y mati inruarda.Ag-attendance tayo laag, numalpas ti aramiden tayaw. Nasaya at mat nga rod no kasta. Irwar maw no dati kumpay mo dita, tatulungan na kamay. Adupay ti maruutan. Sa kulaang tinalak, Nana. Ay nawaw, naladaw ka lang arudan, awan pa'y kumpay maw. Awan extra yo dita, Nana. Ada extra ni Maricel. Saludsudam no awan pa'y tinang bulawd. Kumusta mo't nga'y dagiti taraken ko apo sa ijay balay? Ay nawaw, awan ti rumbang apagdanagan yo, tadamat ni Tata Simon anang ibilinan tayo. Agawid tayo matlang inton bigat. Iso nga enjoyin nyo kay ti bakasyon nyo. Amagan doon alipatan ni tatam at pinakan. Ni nanang mat. I-text ko inton madamdama. Dagiti mulak aparyakan sa yuti nga ta. Sinibugan na nga ta. Saanen amasapul amasibugan day jay. Tamatutudo iti lugar tayo itananang. Sa bagay mo't kit di Ag-relax kayo kit di. Enjoyin nyo ti ag-beach. Saan kat adag iti tarakan kun mula yo ti sangkadamag yo. Ay nawaw,
Pinarot mo mataparyakan sa'yo ti amola ni Mari Esther si Kajelay. Wen atap no nadalos akitain ti aglawlaw, nana. Apay matpiman nga inraman mo ti mula iti arubayan dangay. Kas nakunak itayan, tapno nadalos ti aglawlaw, nana. Ay naapo ka. Sika ti makaam nga agpalawag no sa pulan dagiti akin mula ah. Wen, sakto ti makaamu. Ibagak to ang nag-general cleaning tayo. Ay, makaunget tukit di dayjay. Sapay day ti pangalalaan na itinatang no daduma. Iso nga rod a general cleaning. Madalusan amin anay wara. Ngam awan matibilin ni Kapitan nga agraman nateng amula iti arubayan ket madalusan. Inraman ko na. Narigat mo't no isupay laang tilislisyak. Na, insupot mo mataugot ti sayuti kan bulong ti pareya. Iyawid ko, nana. Sayang mo't. Sapay naglalang to. Sayang no maibasura laang. Ay nawaw, isumat lagayam nga inraman mo a pinarawt. Plano mat gayam nga iyawid. Saan ah? Di ka man naglibak, madlaw mat. Ninanamot. Pangit matlaang nga rod akit kitaan no adda ti mabati aparyakan sayo ti iti batog danan Esther. No agreklamo dangay. Sapay private property mat tinakay mulaan na. Saan nga agreklamo dagita, nana? Ay, sikat ti makaambong agpalawag kadakwada. Jak kayat ti may ramraman dita. Siyakmat nga min. Asino tinang ibaga ang mairaman kayo ayan, nana? Awan mo. Adda inyawid ko anateng lakay. Addan si daun ta. Ay nawaw. Naglalang tabulong ti paryakan ugot ti sayo tay. Nangalaam ngay dita. Itinagdalusan mi. Agure ka. Naitan samat di paryakan sayo ti amula ni Nana Esther. Wen, isong agpaiso. Ay nawaw. Agar aramid kamot bakit? Apay mo't nga inaraman mo pinarot ti mula ti kaaruba. Wen ata general cleaning nga rod. Di kat nagalas akitaan no adda pa'y mabati. Iso pinarot ko amin nun ah. Saan mo't aruot da ita? Gabuta awan tao iti balay da, kastamot tan tinaramid mo. General cleaning lakay. General cleaning. General cleaning taropam. Ti ibagam kit de. Talaga anak kurso na daam tamula da. Agsagana ka, ta sigurado abiruken da day tano agawid da. Sidaem day ta siksika. Jak lamay rusok tag siday ti tinakaw. Agimpaki kayo, tagawid tayo, nanang. Nalpasan nakaimpaki ak itaypay. Talaga magagaran kayo ang makakita kadagiti taraken ken mulayo. Ket dual daw lang matadiyo nakita. Isumot nga mintiliw-liwa kanakaw. Anya ti pagluganan tayo ngay. Ag-tricycle tayo, nanang. Aglugan tayo to ije terminal. Agawa am nga rod ti agimpakay. Tatalaga ang makaaw-awid akaon. Wen, mala, panawan kayo pa'y nga rudbiit nang. Agimpake ako, tapno makaawid tayon. Ay nawaw. Nadalos mo ti paraangan na nakaw. Wen nga agpaiso. Jak matan makita ti paryakan sayo ti amula yun, nanang. Asino mo't nga tatin ang takaw iti mula. Dua nga aldaw laang asa anak anagawid. Ita, mapukpukaw mo'tan. Kasaritak to dagiti karuba, nanang. Siya kon ti makisarita, itamot laang anakaw. Agin na kayo pa'y kit di, nanang. Dagiti mulak nga road, anakaw. Mapukpukaw damutan. Mano abulan nga inay ay wanak dagijay. Sa ita, takawon dalaang. Ay saan amabalin ti kastoy amapaspasama kanakaw. Ag-relax kayo laang, nanang. No pudno man at tinakaw da. Maduktalan tay tulata no asino tinagtakaw. Saan kay ka di abisi, Nana Luisa? Kaya't kayo kumakasarita. Anya ti masapul mo, basang. Amangan no nakita yo, no asino tinagparot itimula ni nanang. Mapukpukaw nga minkat. Tika di sayutay, kan parya ti dakdakamatam nakaw. Wen nana, sapsapulan nga min ni nanang. Inayaywanan na piman, jemula na iti manuabulan.
Ti kaaruba yaw ti pagsaludsudam nakaw. Asino a kaaruba, nana? Ni Jelay. Amo na ti sungbat ti saludsud yaw. Nag-general cleaning kami nga medi di awan kayaw. No kasta? Pinarot na, nana? Diyak kumakayat ti makibiyang. Pinarot na. Tapangit ka na wakit kitaan. Ay nawaw. Apay mat. Arubayan mi mat tinangimulaan ni nanang. Ay, Jack mo iti dayjay ajelay. Mas dawak matlaang idi nakitak. Iniyawid na paikit di Siguradaw asindada dayjay. Anya? Kumusta ngayon nakaw? Anya timbaga ni Nanam Luisa? Ni Mari Jelay tinang parot iti mulam, nanang. Anya? Idi nag-general cleaning da, inraman na kano apinarot. Saan lang aday ta, Iniyawid na pa'y. Ay, no kasta. Saanan ang maisubli pa'y timulak ang mapukpukaw. Saanan ananang tapinarot damat gaya man. Saan mo't aruot dayjay? Panagkunak tat kinurso na daan na timula yun, nanang. Naglalang to ngamin. Ibagam iti dayjay ajelay. Sukatan na timulak at inakaw na. Nasken asukatan na. Tano saan, agapa kami at talaga. Ay, nanang. Siya kung timapan makisarita kadakwada. Ang mga nuan niya pa'y timapasamak kada kayo, no da kayo timapan. Mabalin nga agsarita ta, Mari Jelay. Si kamot gayam, Clarita. Anya ti masapol mo? Si kakanumat tinang takaw itimula ni nanang. Jay pariyakan sa'yo, te kade. Apay mat apinarot mo, kat ammo mat amula dayjay. Pinarot ko atap no saan nga isupay apasal salidita. Nag-general cleaning kami ngamin. Saan adakes no ag-general cleaning kayo? Punay kamatan? Iti kasta nga inaramid mo, Mare. Agraman mula iti arubayan, nakidalos mo pa'y. Makaungat ni nanang iti inaramid mo kadag iti mula na. Kasta talaga, Mare. Damag ko kanukat inyawid mo pa'y. Ha? Amok asindayo dayjay. Awan mo't makitak abulong ti paryakan sayo ti kadag iti ruot ana ornong. Ti kayat mi ita, sukatam no anya ti pinarot mo. Tano saan? Ipulong ka ni kapitan. Sana may parbon ti kasta ngay naramid mo. Ni, madi amare. Ong tanaklakit din ni kapitan. No di mo kayat adumanon ka ni kapitan ti naramid mo. Sukatam ti mula pinarot mo. Kahit nakasarita matlaang ka day-day-jay ajelay. Nanang. Anya nga iti kunana. Idi damo, medyo akpatangken. Rasonan na tinaramid na panang parot kadag iti mulayo. Ngam idi kunak nga iyuman ko kani kapitan tinaramid na. Kasla nagbuteng mat. Nasayat mat nga raw no nagbutang. Barang sukatan na dagiti pinarot na nga imulak. Ay, sayang mat dagijay. Nanang. Imbagak mat asukatan na. No anya ngamin at inakdakan na. Tapati dagiti mulak at pinarot na. Saan matan aparte ti kalsada alininisan dati arubayan tayaw. Dayta nga rudkat, nanang. Mabalin ang naglulukwan na pinarot. Diyakan mo, no adda nga takapal na. Wano talaga ang nagintirisan na lang dagiti mulayo. Amangan kunak no adda amom apangalaan iti similya ti sayote lakay. Anuam ti similya ti sayote? Ipasukat da nga rod ti pariyakan sayote ang pinarot ko. Daytan ti ibagbagakken ka. Tulungan na kumaa. No saan ko kano amasukatan kat dumanon ken kapitan ti naramid ko. Padasam ti agsaludsod ka iti kalugaran tayo. Dagita addamulan asayote. Amangan no adda similyada. Ano sam asukatan ta si kamot piman tinagkamali. Igatangan naktumot laang iti pariya no agpasentro ka. No apay nga na pinarot mo ti mulad ha. Kung nagtumot kan ka idi, sa pulan ni Nana Esther dagita. Dahita nga rod lakay. Sapay narigat ti agpatubo. Ay kat ano sam tapno masukatan ti tinakaw mo. Sino nga min tinangibaga aparutam agraman mulat ti karuba. Anya ta imulmulam, Jelay. Pariya na. Anuam, Sukatak kano ti mula da pinarot ko. anya,
Sapay ang parigat mat nga rod at tumubo ti pariya, nana. Anya nga tati aramida. Ang mga umay manin ni Marie Clarita, wano ni Nana Esther, kat awan ti maitid ko. Ang mga nukurang tisibog ti si Miliam, iso asaan ngagtubaw. Doang aldawon asaan sibugan, nana. Ay, nawaw ka. Sibugan mo nga minatap no saan ang mamagaan. O sige, kasta ti aramidak, nana. Barang agtubo matin. Inaramid kun ti amin, nga madimot ti tubo ti pariya, lakay. Gumatang ka man ni Tisimilya, tagmula kay Kibaro. Ay, wanambot ngamin anay baga. Ay, una yun ti kastoy ay. Agaramid kay ti parikot. Sa ita, agreklamo ka akasta. Tulungan nakman lakay. Tulungan nak tapno malpasan. Tapno masukatakon ti sayuti kan pariyada. Busy ak bakit? Kabaalam na ita. Tutukam ngamin. Sana basta imulam kat baybay amon. Ay, una yun ti kastoy. Anong sang ngamin Si kamot lang takim basol no apay nga agparparikot ka ita. No anya ngamin tinaknakan mo anang parot ka dagi mula. Lakay. Agyaman ka pa ikit diya, ta saan da ka ngayon darom. Agyaman ka, ta impasukat dalaang itimula mo't laang. No daduma lang, ay. Siguro, ang mga numinultada kan. At dapat siguro ti isukat di jelay itimulak a pinarot na anak kaw. Nag-text itay nanang. Ada kanon nagtubo kadagiti si Milya nga imbunubon na. Ngam babasit dapay. Ura yan tinapatag. Adda. Alaem, tapno adda manen ti maimula iti arubayan na nakaw. Wan nanang. Ibagak to, taumay na itulod dito'y balay. Wan nas ka nasukatan na dagijay. Apay ngamin anapan na pinaraw. Sapay naglalang to dagiti mulak. Di kay madanagan nanang. Sigurado asukatan na timula yo. Mabuteng day jay, no agpulong tayo kan ni Kapitan. Ay wan talaga nga ibagak kin ni Kapitan no saan nasukatan. No di na kumangamin pinaraw. Di awan kumamot ti parikot na ita. Gunggo na. Ala, bayan yun nanang. Tinapatag ita kat sukatan na. Mula lang day jay nanang. Mabalin ang masukatan. Panagkunam lakay. Mabalin ka di daytan. Mayat met titubo dagiti similya. Mabalinon da ita. Itulod ko nga rudin iti ayan da inton madamdama. Tapno malpasen. Wala. Itulod nun, tapno saan da nga isingir-singirken ka. Ay, no amuklaang akas karigat. Narigat at talaga no di mo amutyar aramidem. Naimbaglaangan tadda ka lakay. Sobrang samot, ta sidlings mo. Wen, sobra talaga. Imulak ti sobra iti arubayan tayo, lakay. Tapno saan kun apaginteresan ti mula ti sabali a tao. Kasta agmula ka mo, tapno adda apitam. Saan kat aday ta mula ti sabali a tao, ti mapan mo takawin. Ay, nawaw! No ammom abasol mo, agpakumbaba ka. Aramidem ti maiparbang, tapno masulbar adagos ti parikot. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
kastoy ang nagbalinan ti balay yun, nanang? No daduma, di mimot nga minon maasikaso kan tatang yaw. Anya ngay ti si Dayo. Saan kami pa'y anak kalutaw, anak kaw? No kasta, saan kay pa'y anangan? Saan pa'y nga road? Adamo ki didilata dita ah. Kat no alas 12 iti malam. Di mimot marik na tibisin may. Madamdaman to ah. Ay na talaga akasapulan yung ti babaunan, nanang. Saan? Isupay kit di da itagastos. Tapno adda agluto iti kaninyo, agdalos ken aglaba, kasaritak ni Manong Duro. Dakkel mitkit di ati sweldo na iti abroad. Kabailan na timang sweldo iti babaunin para kada kayo. Na, kunak man makan kan masida ti alame di ayan dananang kantatang. Awan mo't nga rod tinagluto, dilata mo't ti adda ijay. Ay nawaw, anyang roti si Danta. Ano sampay ti dilata ah? Ay, aday bagakan ka. Anya reta, Adda na panunot ko apagkwartaan. Ibagakan Manong Duro, tamangala iti katulong para kadananang kantatang. kasano nga ro da pagkwartaan da ita? Sigurado asyak ti pangipawitan ni Manong iti sweldo ti katulong. No adda, di makibingay ta. Ayuban ngagpaiso. Mayat da ita na panunot mo bakit? At dapat ton binulan ta ano kasta lang. Nang runak at manulaangan ti ipaupaw it ni Manong nga allowance dananang kantatang. Awan matan ti makupit kunukwa. Hello, Manong Duro. Ano ka ni masapul mo, ading ka o? Panagkunak kat masapul amang tangdan ka iti kadwa dananang kantatang iti balay. Bakit kan lakaydan? Sa anak mo't amabalin, taam mo mo't nga ado ti pakakumikuman mi kan lakay ko. Sabay nasuro ka dwa atawan ti mauray sakbay malpas ti kontrata. Kasaritak ni Auntie Selma, sigurado nga adda am muna amabalin at tangdanan. O sige, kasaritam to nga ron ni Auntie Selma. Ibagam to kanyak no kasano. Kasaritak ni Auntie, ngam sikat ti makaam mo iti ipasweldo tayo ah. Naimbagan ka, tawan pa'y mo ti pamilyam apaggastusam. Anya nga itimbaga ni Manong, tiyaris bakit? Imanugot ka de? Kapilitan ah. Manong nga itinagsaritaan nyo asweldo ti babaw ng tananang kantatang. Dayta ti dimi pa'y napagsaritaan. Ni Manong to ti mangibaga no Manong. Sinaludsod mo kung mga minitay tapno amutan no mano ti makupit ta. Siyempre, dakkel mo't ano ko ah. Nas ka na maamanta. Iti kasta, amutan no mano ti gunggunata. Di ka madanagan lakay. No may papan iti kakastabanag. Galante ni Manong Duro, tadakkel ti sweldo na iji abroad. Kinawan pa'y pamilya na asuportaran na. Ay, sabagay, husto ka iti dayta na ibagam bakal. Busy ka di, Auntie Selma? Ay nawaw, sika magayam day ta Janes ka na kan, makapagkigtok ka mait. Agtugaw ka anya ti masapul mo ay Kastoy ngamin, Auntie. Agsapsapol kami kan Manong Duro ti makadwa dananang kantatang. Tapno adda ko mati agluto, aglaba kan agdalos. Amangan no adda ti amamuyo, Auntie. Amangan no adda ti mairekomendayo. Ay kasi kalatang aminan na. Saan amabalin? Taado ti pakakumkumikuman mi kinilakay ko. Ibagayo ko man no adda ti amamuyo. Adda ni Nemia karuba may. No saan pa yan nakabirok iti pagtrabahuan na Mabalin ka di ama kasarita, Auntie? Awan di ta balay da ita. Nagpasintro itay. Kasaritak taw into nagawid. Sige, Auntie. Awagan nakto nga rod no kasano Auntie. Tapno amok ti ibagakin Manong. Stay in ti kasapulan mi Wen, siyak ti makamaw. Awagan kan tulaan nga inuan niya ti bagana. Nalpas ka din ti araramidam ni miyanak kaong. Nalpasan anana. Ada ka di parami diyaw. Sa ludsod ko man, wawampay na biro ka mapagtrabawam. Agsapsapol nga minti ka anak ak ititangdaanan da kahit. Anya nga trabaho da itanana. Ay kasi iti sigod da trabaho ma.
Kasapulan da ka do ti agluto, aglaba, ken agdalaws para kadag iti dadakkel da. Manungay ti binulan nana. Jak ab mo ha? Agam no bilang lang, mayat ka kaday. Wen ano mayat ti sweldo nana? Apay kit din asaan? Maawagak nga ron ti kanakak. Salud-sudak no mano ti sweldo. Ibagak to kang ka. Sige nana, salud-sudan nyo matlangan no kaano amang rugiak, tapno mo. Mayat ni Nemya Manong, kinasarita ni Auntie Selma. Kaano amang rugay? Salud-sudak kanupay ano mano ti binulan, tapno muna Manong. Sige. 15,000 ti makabulan. Di bale, day tala agluto, aglaba, ken agdalos ti aramiden na. Saan mo ta bedridden dananang ken tatang? O sige, ibagakkan ko na Manong. Ibagak matla ang amang rugiinton umay abulan. Okay. Si kamatan ti makaam mo. Si kanto ti pangipaw itag iti sweldo na. Ta si kanton ti makaam mo amang tedken kwa na, ha? Okay Manong, agyaman akmanan. Si Bintawsan kanulang mati kabailan da ni miyanak kaong. Okay lang kadikan ka. Ay, okay lang nana. Mayatan atay ta si Bintawsan. Sigurado ka. Wag nana. Maanusan Ang mga numapanto titawan kat na yunan to ni Manong Duraw. Ay, wala. Ibagak to no, agkita kami man na diti ka nakak. Magruki ka nga rudan to no may alawas. Awan ti parikot nana. Saan mat unay nga dayo ti balay da? Mabalin ko ti sumarungkar dito'y balay no mailiwak ka ni nanang ko. Ay, wala. Napigsa pa'y magkidi ni Mari Cecil. Siya may siya, ada akmat aka istorya na. Si kagayam ti inalada akatulungan mi dito'y balay. Ay, wala na. Siyak nga raw. Ala, tulungan kan ngagdalaws. Ay, saan nana? Agi na na kay kitday, tapno saan kaya mabanawg? Ay, ni tata, saan ka di pa yan nakarieng? Saan pa'y? Aldawon no makariing dayjay. Ha? Kasanungay ang mamigat kayo? Depende ano anya nga oras amarik nami tibisin may. Ay, nawaw, saan na mabalinti kasta nana? Amangan no dayta ti pakaalaan nyo iti sakit yaw. Nairwamon ti bagi may. Itataad na ako nababaunan yaw. Mamitlaw iti may sal daw amangan kayaw. At dapay merienda yaw. Sayang dagiti groceries adiyo inlutluto. Nag-expire ti daduma. Simbang putput gaya man timpaw iti Manong Duraw. Wen, Ayan nga ti bingay ko. ay nawaw, makauray ka kadimat Andro. Pag inanaanak pa'y mat na. Pasensyakan pa kag. Excited ak nga minunay. Isaksak mo man kit di ti electric fan. Nakapudpudot launay mat. Uwan bakit? Mabit lang pa isaksak ko. Sige, rugyam nga rudan tagbilang. Nakasapulak mo itong tibingay ko. Kumusta kayo matan dito'y nanang? Nasaya at lata mo tanakaw. Nadalos ti paraangan ha. Wan taadda ni Nimya. Imayak ta umay kayo sa rungkaran. Inyag kumatlaang ti abas tuyo kan alawansyo. Agraman sweldo ni Nemya itaabulan. Itad kumatlaangan. Nimya! Umay ka pa'y! Apay ka din, nana. Adda ni Janice, iyag na ti sweldong para itaabulan. Nay, nagsapa mo't ti sweldok para itabulan manang Janice. Wan taimpaw itmat ni Manong Duro ang nasapsapa. Aha. At ti sweldom. Ano sampaywan? Ay, okay lang manang. Manayunan to siguro no kwa. Makitan tong ano anya ti ibaga ni Manong. Naimbag man, tanalagip mo ti si Marungkar, Selma Kasinsen. Ay, wala. Kailiw kayo nga men kasinsen. Ay, kumusta mo tanti ka sa sadyo dito eh? Nasaya at latamo, nang runa idiadda ni Nimya. Nasaya at mga ron no kasta. Kumusta
kumusta may ti trabaho ni Nemya? No may papan iti day tabanag, awan ti maibagak, tatalagamot piman anaanos ni Nimya. Saan nga agtugaw, aging gaadi na maaramid amin, ti maaramid dito'y balay. Ni Durungay, imawag ka di ka na kayaw. Wan, imawag idi imay ni Janice. Awan mo't nga min cellphone may. Makasarita mila ang nukastangad na ni Janice dito'y balay, kano saan abisi ni Manong na. Nuwapay mga bina, adi kay gumatang iti cellphone niyaw. Di mi malaang amaw. Amangan ki, di no maperde. Mabalin mo't amaadal. Kano-kano nga iti panagawid ni Duraw. Adda kanupay nasurok ang makatawon anabati iti kontrata na kasinsain. Di, matungpal nan, ti arapap na negosyo dito'y lugar tayaw. Ah. Ay, asawa ki di kuma at ibirukan na kasinsin. Ay, wan nga agpaisaw. Manuti tawan na. Ngam, awan pa'y asawa na. Ay nawaw, nagmayatan ti kasti abiyag. Talaga naimbag ko namtada ni Manong Duro. Ang kaano kanong agawid ni Manong? Nasurok ka no pa'y ang makatawan. O di nasurok ang makatawan langan na makalibrita. Awan taon ti pangalaan ta iti kwarta no agawid ni Manong mo. Agpanunot tamanan itiwagas. Day talaang ayak. Sa bagay, nalaing kamot kit ding agpanunot. No kwarta ti saritaan. Talagaan nalaingak ang mga pamuspusan. Hello! Kumusta kayo, Nanti Selma? Ay, nasaya at latakanakan. Ay, sika nga'y, kumusta ka matandi tabalasiw taaw? Kasi ti Apo, nasaya taklutama Nanti. Nanangay, kumusta damat nga tan? Ay, nasaya at da. Nang runa pa'y katadda ni Nemya kadwada. Naimbag ko na ma. Tauray 7,000 lang ti binulan ni Nemya ka maanusan na ti trabaho. 7,000? Husto ka di tinanggang ko, ante? Wine, isumartit itatikabsat mo aswildo na. Ay nawaw, 15,000 ti budget ka, ante. Ha? Nukas ta? Kupkupitan nga ro tikabsat mo tinaduma. Anya ti masapol mo, Manong Duro? Nagloko kan, Janice. Apay matadi mo ito ti usto asweldo ni Nemya. Masapsapan to pa'y nga ang susweldo. Masapsapa ngem 7,000 lang kanumat ititid mo. Ha? At damot ititid ko a budget para kada kayo. Apay matpima nakisayan nyo ti sweldo di tao. Amuyo mo, narigat mo't lang ti trabaho na. Kwa nga min, Manong. Di kamot gayam mapagtalkan no kwarta ti saritaan. Pagraman sweldo ti babaunan, paginteresan pa lang. Manipo nita, ni Auntie Selma ti pangipaw ita kiti sweldo ni Nemya. Agraman allowance na nanang. Ha? Kwa Manong, ang palawagag. Manong! Manong! Ay, inidop ng ti cellphone na. Nakaungitin ni Manong kanyak lakay. Anyang rot karamidon ta kay. Awanin saan datan apagtalkan ni Manong. Di awanan ti pangalan tay ti kwarta ta. Awanan O sino nga ta tinangidanon ken kwa na? Dayta ti jak amo. Ngam adda kada na miyakin Auntie Selma. Awan mo't cellphone dananang kantatang. Ayun na yun. Manulang tinaramanan ta. Naduktalan dakit din nadagaws. Kasano nga rudan dayta. Masapol manan amakipurdiya ta. Jakon kayat ti mangloko ken Manong. Nang runa pa'y itata na duktalan na ti sekreto ta. Dakis ta ken kwa na ita. Ang mga nudi na tamutin ipawitan iti kwarta. Apay nga na pinaginteresa diyo ati sweldo ni Nemya. Pang-asim, Auntie Selma. Di mo ko maibagbaga kadananang kantatang. Sigurado amaong tanak. Amuda na. Anya? Imawag ni Manong Mau edi adaki sa balayaw. Kinasarita na dagiti dadakkelyaw. Ay nawaw.
Sekreto lang ang kumaday jay, auntie. No apay mo nga minakas jay ti naramid yu iti asawam. Adala nga rudan ipaw-paw it ni manong mo kada kayaw. Ulbudan yu payakas ta. Di kay makuntin tao no niya ti adda. Awanan, auntie. Saanan amang ipawit ni Manong kada kami? No da kayo lata kuman ti mga sikasaw kada giti dadakilyaw. Di da kayo kumati mga la iti sweldo ni Nimya. Ngam saan magtakasadot yaw. Ti kunam ket adaw ti pakakumikuman yaw. Ngam inuulbod magayam. Sana nasaya ti kastagalan yaw iti asawam. Agtrabaho kayaw no diyo kaya ti agbisain. Sana day talamang namnama kayaw iti libray. Ay, nawaw! Kwartaman wino saan ti saritaan, agbalin ka kuma ama pagtalkan. Makontento ka no anya ti kabaalanda nga itadken ka. Di ka agbalin nga ulbud ken rupat kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ada kamot gayam, Marisandra. Wan, ada papeles nga ilakad ko para iti sari-sari store ko. Naladaw ka nagpila ita. Okay lang. Ngamin, iti priority lane ti pagpilaa. Oh, mabalin ka diti kasjay? Mabalin numasikog kakas kanyak. Ha? Nukasta. Masikog kagayam. Wan, mala, panawan kan. Iti sango ti pagpilaak, ta priority kami. O sige, Ano usam ti agpila iti pila, dagiti regular. kapilitan sa anak mo ta priority. Sa dino ti papanam, Sandra. Ada ilakad ko iti BIR nana. Naladaw kan samot. Itay pa'y alas 7 ang nagpasentro ni Anton. Ang mga no atidugan ti pila. Ay nawaw, adu ti pamuspusan nana. Anya, Adu ti amok a pamuspusan. Iso nga okay laeng numaladawak nga agpila. anya pa muspusan mo ti bagbagam. Basta pamuspusan anana. O sige, agpatuloy akon. Ituloy tayo ti agsarita no sa anak abisi. Ada akon tatang. Ay nawaw, nagbiit ka man anak kaw. Nalpasan, tay kunam nga ilakad mo iyay BIR. Nalpasan tatang. Nabayadak matlangan dagiti rumbang abayadak para iti sari-sari store ko. Siyempre, inusar ko manan ti pinagbabawal na tiknik ako nada. Anya, Di yun sa lodsudan no anya tatang. intun kwan, si kantumanan ti pagsasaritaan na iti marites dito'y lugar tayaw. Okay lang. Di uray siyak ti topic da. Awan bibiyang ko. Tinapatag sa anak ang mabannog nga agpila. Saan anasaya at ti kasta, anak? Rumbang lang nga agbalin ka apatas iti amin na banag. Ay nawaw, saanan nga uso ti kasta itaapanawan tatang. At to yung timpagatang mo akarne. Carmen, bakit? Apay nga italaang anagawid ka lang kay. Ni Sandra anala daw ang nagpila ijay BIR. Nasapa anagawid.
Wala tayo so ti priority da iya BIR. Anya? Masikog mat gaya man na dya, Sandra. Anya? Masikog ni Sandra? Iso mat ti kunana. Kasano ko maamapasamak dayta? Iso nga ro ti kunana. Kita am ti pamagina bakit? Limok mag. Ay nalakay, awan asawa na dayjay. Awan matla ang nobyo na. Kasano ko mga agsikog? Laita ti di tayam mo. Basta ti kunana kat masikog. Isa priority line tinagpilaan na. Agpila akong dito'y malikodan yo, Nana Budang. Ang mga noad na maibaga itipad at tayo a customer iti dayto a restaurant. No makita da ang nagpila ka iti priority lane, Sandra. Ay nawaw, kitaan niyo mat nga mintilangak, Nana. Ah, Kasla masikugak, saan ka de? ay unay kan. Usarampay mo't ta kinalukmag mo. Diyak mat kaya't nagpila iti manunga oras, Nana. Nang runa kat adu ti customer ita. Kasano no maamuan da saan ka masikog. Siyak ti makam mo iti dayta, Nana. Maki-cooperate kay laang ka de. Ay, ibirbirok mo ti pakaisak makam mo. Ay saan, Nana? Ibirbirok ko ti panglakaak. Tapno sa anak amabanog nga agpila. Pudno ka day ti mangmangag ko asayang gusang Sandra anak ko. Anya sayang gusang day tatatang. Masikog ka kanaw. Kat awan mo't asawa wa nunubyom. Anya? Agpudno ka man kanyak. Pudno ka day ang masikog ka. Saan Sana sakti ulol budam. Saan talaga, tatang? Ibagam ti pudno wano. Ni tatang mat. Kunkunak lang mat dayjay Pangaasim Sandra. Sana sakti ibabain mo. Unay kayo mat ng tatang. Patpatsin nyo mat timang mangagyo. Wan ata si kakanumot amis mo tinangimbaga amasikog ka. Pangipa namin ti kamuting insupot mo. Bakit? Itad ko kin Nana Budang lakay. No kasta, mapan mo sarong karon ni Nana. Wen, mano alawas mat ngamin asaan ngim imay dito'y balay. Amangan dumakumikom mo. Kasta mo laang tikunak. Sika ngay, adda ka dilakad mo ita. Agpasintro ak bakit? Gumatangak iti abono para iti nating amulata. No kasta nga rod, mairikop pa'y ati istor. Agawid akmat kit di adagos Irikap mo pa'y nga rod sakbay pumanaw ka, tapno makasagana akmat. Kamuti kan saba para kada kayo Nana Budang. Ay, agyaban aklaunay nakaw. Kumusta kayo mo't din, Nana? Okay laang mo't. Pasensya kan Adu nga minti pa ka kumikumak. Iso nga awanan ti oras ko ngagpasyar iti ayan yaw. Okay lang, Nana. Maawatan kayo. Ay, ungayam. Pudno ka di, Nana? Ti anya. Pudno ka di amasikog ni Sandra. Ay, kwa. Iso ka nung amin, timbaga na kinilakay ko. Isumit lang ang tagwarwaras asayang gusang dito'y lugar tayo. Kaya't ko lang nga i-confirm no pudno. Kira pudno na, saan apudno ang masikog ni Sandra? Peke, ti panagsikog nga ibagbaga na. Us-usaran na lang ti kinalukmag na, tapno saan ang mabanog nga agpila. Anya? Panagkunak, talaga ang masikog ni Sandra. Bakit? Saan ka numit? Isumot ti pagsasaritaan na iti kalugaran tayo. Masikog, kat awan asawa mo nun nobyo na, kunadan tupay. Ni Nana Budang amis mo tinangibaga asaan ang masikog ni Sandra. Nalukmag laang ngamin. Us-usarin na ti kinalukmag na tapno saan ang mabanog nga agpila. Ay, na yan, ti kasta diskarte na. Anya ngay nga rod. Kanukit kita ang piman kasla masikog at talaga. Bagi na matlaang ti ibabain na iti kasta nga aramiden na. Kita makat patyan na iti chismosa ti sayang gusan nga isukat masikog. Parikot na matanday ta alakay. Iso amis mo tinangaramid iti parikot na. May stress aklauna yung tatang. Ay nawaw, anya ko marti pa kay stress ham.
Katkatawaan nak dagiti kalugaran tayo. Itaan niya kano agapaw. No sa dino kano tinangalak iti sikog ko. Basol mo mutlaang Saan ka na si ka tinagpamarang amasikaw? Tapno umuna ka iti pila iti BIR? Agraman ka na iti fast food restaurant papanam. Saan mo tapod no dayjay, tatang? Amumutan ti ugali na iti kalugaran. Doan niya ti mangagda, patsenda adagos. Nang runa no kakasta nga isaw. Uray saan apudnaw, nalaka patsenda. Anya nga tanwag demandaak, tatang. Lumapan ka iti barangay hall. Sigurado nga ungtan na ka ni kapitan. Si kantumat nga men, linuloko ti aramid mau. Anya ti rumbang nga aramidak na nabudang. Siyak matan ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ipilit da masikugak ka no. Uwan tay pagarup da apud no amasikog ka. Saan matapod no dayjay, nana? Saan ngamin anasaya at ikasyay ngay naramid mo. Ibagam amasikog ka, tapno laeng umuna ka iti pila. Anya ngay ita. Tulungan na ko, manana. Anya kumangay ti maitulong kukan ka. Kasarita ma, dagiti gagayim mo, nana. Ibaga masana pudno ang masikugak. Sige, kasta ti aramidag. Ngamjak maipasigurado a 100%. Tasaan mo't nga amin akalugaran tayo kat close friend ko. Okay lang, nana. Pangaasim di mon ulitan ti kasjengin aramid mo. Si kamo laeng ti maisagmak iti kastangar aramidem. Sa dino ti nagkapamanakaw. Inayan ni nana budang tatang. Adalang impapakaasik kan kuana. Mabainak nga minan. Tagdindi na magmatan dito'y lugar tayo ang masikugak. Ag-post pa yan iti Facebook dagiti daduma. Anya nga itimbagan ni Budang. Tulungan na kano ngam saan nga 100%. Tasaan nga amin nakalugaran tayo kat close na. Pagyamanam lata at aday tulong na ken ka. Wala, tatang. Mala, sumrek ka nga rudan. Ta sikat ti mangibantay iti istormaw. Mapan ko pa'y iwayway tinwangkaw. Naimbag man, tadi mo manen impilit a priority ka, Sandra. Saan, nana? Kasta aramidem no anya ti maiparbeng. Di mo ibaga amasikog ka, no saan mo gayam. Ngamin, patyan adagos day dagiti chismusa. Wan nga rod, nana. Kamalik dayjay. Ala, panawan ka nga rod dito, ta iti priority lane ti pagpilaak. Ano sam ti agpila iti regular lane, ta isumat ti maiparbeng. Agbalin ka apatas, nakong. Wan, nana. Kasta ti aramidag. Nakamiris akon. Diyakon agaramid iti kas iti inaramid ko iti. Tao manay gaya mapakay babay nak. Naranaak ni Sandra ijay paradaan itay lakay. Okay, Nagpila mo tan iti rumbang apagpilaan nang. nasaya at mat nga ron na nakamirisan. Wan nga rod lakay. Kunak no makisingit manin itay. Ngam di namat inaramid. Napabainan siguro, itinapasama kini. No, apay ngamin nga ibaga na amasikog na oras saan mo't. Nako nampay lakay. Ang tinapatag ita, naamiris na dagiti bidot na. Tatang, ada akon. Mabalin ka di aluktan nyo diri daw. Mabitlaeng, anak ko. Pumayay. Kita lang nga narabyan ka nabasbasa ka pa Wan nga rod, tatang. Napigsa nga mintitudo na itay. Saan ka naglugan na dagaws? Nagurayak iti mano nga oras, tatang. Nagpila ak ngamin iti rumba nga pagpilaak. Saan ako na sumingit iti sango. Tama nga no adda may bagatag iti tao. Nasaya at matlukas na tinaramid mo, anak ko. Dahil ti may parbang. Wan, tatang.
Liklika kung ti agaramid iti kalukwan. Tapno saan nga isupay apakay babay na. Wala. Si Mardengan nagiti kalugaran tayo amang marmarites amasikog ka. Kat ita, aramido mo ti maiparbang tapno saan na maulit pa itinapasamakin ka. Ay, nawaw! Aramidam no anya ti maiparbang. Di ka agibalikas iti inuulbod, tapno awan to ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.